Sejeroning nangun jagat ayu dia ni lama kan sudah pakai paripurna yang papa ni pindah kanggon belang dasar Lugro titiang ratu dua kemana hantu titiang wenten kadiruntuh pawacanan cokorewo dado seling yang titiang kadiraja dewata nendu kedumun wenten kadilinggih cokorewo nyajari kiring jagat bali boya jatios wantah penglingsir marau saking jauh ini wipo ido pragayang brahmana mawinan sido mijil ring linggih cokorewo dan surut-surut cokorewo ngelaran sani kebawas pemargin yaso kerti yaso darno bena besek pitekat gelaseng jadalen pangside nyan paman nyobiahan ke suang-suang desa pekrabat. Dan ni jerobon desa ni patut ngikat ni madan catur parikse. Sama dana beda dana ni anggon dasar awe-gawe pangside langgeng jagat gelah di pemekas di jagat suece pura nyan paman. Man yen adi mirip keken nyan hitungan belian kitu adi. Sekadi bawas beli kadi wawo. Punika wantah medaging pisang beli dados sang nata ratu kalintang di bejak supawikan beli sampun wikan ring tata titi sila keramaning dados sang nata ratu sampun beli pawikan yen kadi titiang wantah asapun nika kemauan sani atur titiang pemakasani mangkin asapun napi male kayun belini adik dong udiang dadi asun mengaung-ngaung dari tuan. Dados wenten kadicino. Saya wati dados wenten suara nasuri dapur. Dong dadi tawah penangkilan paman. Man mirip uling dijo mirip paman nang paman matur paman. Sugra titiang ratu dua gong lingsir palu cukur dewa salar dua gong jiang. Sedurung ngin titiang matur lugra yang semah palu pakai titiang. Mana titiang dan keneng raja pinuah ke Tahu kan paman? titiang boyo tios banyak dua saking selat arungan titiang saking nusa. Adang titiang boyo tios. Ki saking sepuniki boyo tios di perdesa nusa. Ni awanan tomennya nanake buka paman mai tangkil ke jagat suwece pura uling di nuso gitu Ai gitu ya. mirip ada ni lakar aturan paman lang paman matur dengan dia paman Wenten jahat bisa pacang aturan titiang rengangan palunggoh tukuri dewa ratu wagu. Pinake kamu jagat Bali palunggoh tukuri dewa. Boya jertios kewentenan makin pajak dua ring se kebiah paran sangkanin kriade patih tembau ngiringang ide dalam se. man Ye. man jani hitungan paman ini kan Ya yang dados pernah titiang muwali mangga jagat dusun de kerta. Titiang lunas berkanti rengangan palunggoh cukur dewa taler ratu wagung biang. nah paman kibun desanya yen kitunya natur paman nak subeker soban gelah paman walau paman suwiri huling jauh selat segare sinah yang paman seduk monak kamu ke barang tindak nunah selusuran yang bener paman Ai semayang titiang lendang palunggoh cukur dewa. Diri kirek siwo duare genahan titiang. Nugra yang titiang mepamit di titiang mepamit. Turus lautan paman jero rak paman aku titiang ratu itu masih paman murah titiang yen kininya nunduk ke paman ditu dinusuk tuah sangkane yuk dalam nusuk nyalanan angkara murke dorsila
Ni sing patut gelaranna, tuh nih patut jalan. Man jani pengidih paman teh. Paman agung itu masih paman agung. Lugro di tiara tuh agung. Yang wenten ijro benese saking jagat nusa muni aya ngatur majang ring-ringi pejungur cokore dewa. Jadi lunas berganti majang ring-ringi cokore dewa punika matah patut pisan. Napi mawanana sapunika. Riantukan panjang saking nusa wantah pelungguh cokore dewa talon ruenan. Walau kini paman. Sewireh yang pinahan gelah ada silih tanding dadua. Abse yoi murah lantik Bogor. Dadua yoi murah Cimbang. Kuala yang pinahan gelahnya paman. Yen jelantik Bogor nak subuh uruh ne madan waraja niti. Dadua uruh ne madan landur dara untuk peperangan. Ni jelantik Bogor ne jani lakar utus gelah kemu ke jagat Bali. Nandingin kawisesan yoi dalam nusuk. Man kengken mirip paman, itu masih paman apa? Mamitang lugro di tiang ratu. Kadi pawo canan cokor dewa wantah patuk. Kewantan ritepang kadi mangkin. Dados purun tincidang aturang jager penguring linggih cokor dewa. Wenten kadi pun ngurah jelantik. Kadi pianak titiang mano kauning latuk. Basu awu nyanipun ngalaran sane ke bawas Pawidi Widano yen ring jabang wawu ke bawas nayub sane ke bawas pemadilan. Ilo dahat napi malih ring selat segara jagi cokor dewa ngutus mino kadi pianak titiang ke bawas cuntako nyen ratu aku durung langkung ring awuku ngelaran Pawidi Widano dados mapamit yang titiang manunentan sangkaning pianak titiang mawinan kadi letuh wentanan jagot iya murah mudiang itu abon murah matur ring itu anak agung kengken tuh ban pianak murah ya ngurah jelantik aturan cai keliwat merasa cuntake cai mirip sing lawang. Yen anak kisang alah kay rapi, yen subuh kewintenan, pewidi widanan, apa buen, kepuput dining sang meragu iku, sinah subuh madan, lut letuk yen. Di waluyo kadi gegalaran sang Brahmano nyen beli. Kengken tumaro. Ban subuh pianake nyalaning madan Pawidi Widano. Kewala manut ring pemargin agama. Yen sing kade lintangan petang sasih ke bawah letuh pemargin. Ni maro awuku pianak ngelaran ni madan Pawidi Widano kartunian beli kesatkan lo. Beli mirip nawang. Yen itu pemesun raos murah kenoban. Beli narke, pemesun raos murah ya. Eken. Senawanan, mirip kena ngurah bang yai ngurah Jimbaran. Kamu ke jagat nusa ni. Li. Ngurah kadang senawang, kadang dia ngurah Jimbaran. Meraga nyum-nyuman, yen topet pelade. Kamu magutin duta ni di dalam nusa. Sinah sing sidel, bang yai ngurah Jimbaran. Lugro di tiang ratu doaku. Yen yang pemargin puniki jagi panjangan cokorewo nenten sida puput pemekas. Riantukan cokorewo pinaka tadong jagatnya ratu doaku. Kemana hantuk di tiang satwaluyo kadi widi sekalo. Sane ngwasi kewentanan jagat duwene. Cokorewo sane patut jagi muputang wicara doa. Nah paman ngurah, Di tiang. itu masih paman agung. Sing sandang jani paman bakal merebat aja dua. Pamekasan ya jani. Akengket pemutus rencana nida belian gelah. Pangketunya masih paman Sukinun. Aing jago. Pamekasan mangkin. Beli sampun sani mangkin ngayunin. Asapun api. Gumantene sapo sire gumantene sani pacang melunga mereka ke jagat nusa. Mangkin beli sampun
sampun pemutus bicarane Agung. Nah, Adik. Nah, kini jadi paman. Yen paman lantas merebat di ratas paman. Sing lakar meragatan gainya nana. Cutet pemutus kayun gelah. Pina ketedung jagat ini di jagat suwe cepuri. Ngutus si jelantik bogol. Niatan ye dalam nusa kemu ke jagat nusa. Jadi paman utus gelah. Ngalohang ye murah jelantik pangsida takil ini diajang gelah paman. Yen sampun daten tan dados pungelen pikayen pangiah nyan titiang lungsur papamit. Kadi kayun pelungguh cokore dewa nitah ipun ingurah jelantik jadi pajang makutin hidung tuh. Mamintang lugre matur sisip titiang Ratu Dewaku. Ringgalah kadimangkin dados peremangkin palungguh ratu. Nitah pedewekan titiang gumanti pedek tangkil minang wenten membuat sane gumanti pacang. Ketibering pedewekan titiang. Namai malu. Murah. Di depangan ini jani eras sebatnya nanaku buka gelah. Ngetelang raos ngetelang becamnya teken ini. Sewiri ini jani murah lah karutus lah kemu ke jagat nusa. Nandingang kawisesan yoi i dalem nusa. Papan nak suku pinah-pinahan gelah. Tuah murah ni lakarantes. Ngasorang yoi dalem nusa nyan. Gitunya pengidik lah teken ini. Inggih, sedurungnya nih titiang ngelungsur gengereno sinampura Ratu Dewaku. Boya jasangka ning manah titiang langgah-langgane nample sang wat titah palungguh ratu. Iya ning kemanahan tuh titiang. Kantun makeh bau dande tande matri sang kesane tria sane kelintang mahotamu sane wikan ring sejeroning payudan ring sejeroning rananggan. Iya ning kemanahan tuh titiang. Kan becikan punika sane presiden ketitah mangdemagutin dalam usir kering jagat usir. Iya natur ngurahin nak amul tepungnya mekebar nure jenyingsa. Keluwihang yoi paman agung, keluwihang yoi paman murah. Walet ini ya. Iya paradi agung kelawan yang murah utus lah kemu ke nusa. Manyen yang apih lah ini disuci. Kuala di tepangan jani murah. Dengan murah semenio. Ni suwiri hadep pican lah. Hadep. Naunus usah kaping. Ina yang ambil peniki belakang. Suk semati. Murah. Ni pinakep pejenengan jagat suwe cepura. Ni mepesengan keris ganjil melili. Ni wenang pundut murah. Saya ge murah lakar mancuk urip ieu dalem nusa. Lenang teken tu gelah lakar setatu ngrasi tiang anake buka murah. Lama kan si delap dekar ieu makin murah. Lautan tahun. Ratu Dewaku. Nabi sane sampun persida kepeje sane merupa pejenengan puri sueca pura niki. Gumanti pacang, pundut titiang, baktang titiang mereka. Nyujur samudra segara, pacang mereka memargi ring nusa penida. Nah, dumadak melarapan untuk pejenengan puri sueca pura ni puniki. Meresida yang titiang pacang. Ngasorang maguten peratusan wenten ire kering nusa penida makadi ide dalam nusa. Inggih titiang. Nah yen kitu rasa ngayu baginya nanaku. Ni adi mirip andu ni lakar rausan teken ni. Nekene ngurah. Inggih titiang. Seton nene nyen ngurah bakal kemukan nusa penida. Lama taki-taki malu. Kewalo dia nyen sam ngurah. Ngeras titi bakti tekan ide sangyang prama kawin.
utamanipun teken ngidep betara kawitan. Pangsida labda karyanyan pejalan murah-murah. Gelah masih pikir itu ngeras titiang. Sapunika piteket maka kalih puniki Ratu Dewagung kesarengnya Dewagung istri gumanti pacang anggen titiang pinaka bekal piteket punika mangda presida antar pemargen titiange nimangke titiang gumanti pacang nyeyaga ya serana piranti minakadi janggolan pacang tungangin titiang ngelintasin samudra segara mujur sapunika. Man, Siang. Paman Agung gitu masih paman. Titiang Paman, bejani paman utuslah ngiring Yai Murah. Murah dilantik kamu ke Jagat balik kengkenyan ban ke Jagat Nusa. Kengkenyan ban paman. Pangsida langgamnya tuh paman. Inggih saya wakilan. Titiang saya agak santet teh ngirim kadang seorang mereka ke jagat Nusa. Paman Murah, suwirih subuh nemu gelangnya perhitungannya paman. Nejani gelah lakan mukuriah. Ngeras titiang pejalan Yai Murah. Lama kali sudah labda karya, sudah paripurna. Nandingan Yai dalam Nusa yang paman. Inggih Ratu Dewagung riantukan sampun puput kiring mengkaki-kaki. Mana di? Murah. Kuala di pelengan jani dengu rasa tampina. Jenawanan buka gitu. Apan atur beli nih. Arsang idekin anak Ki Agung. Di pelengan jani nih. Ngurah. De pasangat parisesel. Apan ide anak Ki Agung. Sang murdanin jagat mulunang anicin pantes lakar magutin musuh ini tuh di dalam musuh. Yen keto raos beli tan bino caro beli ngentungan batlakas matali nyen beli ngalih beno angsal bilih-bilih kadiraso ngenen angsal ini patut jalan jawal kini nyen apan beli pinako Rekriano Patih Agung kadiraso tiang di betean tongos beli liu beli ngalih kadengelah peminah ke walau ingetang pangsing beno dadi Rekriano Patih jenang itu kan kadiraso menlah ke walau peminah beli sekarang apan memedang kadiraso bibih beli dik tiang karangantosan karang patih Nada si liu non munyi. Jar. Nyak meisi amol pasupan dewe ki. Ngurin Yai Ngurah jelantik keutus temu ke jagat Nusa. Lakar magutin dia i dalam Nusa. Paling belah. Sinah i dalam Nusa lakar sida ke Paduman dengan Yai Ngurah jelantik. Gusti Ayu. Mangkin-kin bibi. Ri sampun ya Gusti. Sampun jangkep ala kira pingiring dan ya Gusti Murah. Titiang taler bagio Gusti Ayu. Benar pesan bibi. Sakewali yang dari pengidian tiang kapinan bibi. Bangkai sebelumnya iya dia sun tiang subuh merabian. Sampun langsung dia malih ring bakti titiang rengangan Gusti Ayu. Jani-jani ini. Ini rakan dalu. Beli murah. Nah, kengken ini. Dados promangkin mediosan cadel wodanan beli murah. Sekadi pusuke kebeca.
Napi mina penten beli ngurah. Inayang diken titiang mana titiang uning beli ngurah. Ayo, Mas Mirah belian akhir ke. Iya titiang beli ngurah. Di pelangane buka jani. Dengan ayu ngorahang beli tunda tresno. Tunda sayang kapining rakan ayu. Kayu waktiannya nih. Batnyan kerasa tangkah beli. Ngenahang paundukane ane lakar nibene. Melarapan daging peparu manis subelima. Apang sidenya tatas banai. Beli ketitahang oleh idana Ki Agung. Mangde apang presidennya beli. Nyujur jagat nusa penida. Tetuaknya ane tusing jadelen. Beli ketitah maguten preratu minakadi ratu dalam nusa ne ayu. Beli ngurah. Yang diamunikan titah ada di dalam. Yang dados pinunasit ya. Sampunang beli lunga mereka penusuk penida. Yang mangken beli pacang lunga mereka beli ngurah. Ilo dahan. Pas wau kali raine titiang ngiring anggan beli ni jangkep ala kirabi. Napi penados titiang beli ngurah. Sampunang beli lunga mereka beli ngurah. Nah ayu. Mula saja sakan buka kekitunya cara atur ayu. Kewala. Ien kekenah ban beli. Pet pradene beli. Tusinyan lakar. Kemenyujur nusa penida. Langgah-langgah nyen beli kapining idana Ki Agung. Ien beli. Kemo ke nusa penida. Lakar maguten preratu ni kelintang pradnya. Adine sangat tresnain beli. Sinah beli lakar mupala sangka pening ragana. Beli ngurah. Yen yukti beli terus nering angan titiang. Ijen titiang nyarengan beli lunga mereka ke beli. Napi penados titiang rikir. Rengkarang kepadian yang tergiringan angan beli. Ijen titiang nyarengan angan beli ngurah. Ayu. Beli ngurah. Beli nawang kengken kesujatiannya kena ayu. Rasa sungsuknya. Ayu ne ngerasa yang kita masin beli. Kewalanya ayu. Yen ayunya. Lakar bareng yang kamu. Reng pesiatan ring ranang gade. Ayu ne. Waraga istri. Beli sing sidenya beli lakar. Mana meyuk di tes dan di tiang ngiring angan beli deh. Iya dia sun di tiang ngamasin padeng. Ijen di tiang jarangan pemargin beli deh mereka oleh ngurah. Ayu, pengide beli marek kapining ayu. Cutet ras titi yang pesan pemargin beline. Ras titi ayune lakar bekelang beli kemo ke jakat nusa penida. Kan aji no kaneng paupudang. Kadi rasa budal tanpa pamit nak buku aji itu di peparuman yang jening. Apa nada runtuh pawacana ni do anak aku. Pang presiden yang ngurah ngaturang ayah pinako piranti. Pinako angin ritat kalau jagi nunas minokadi linggih hidup dalam nuso. Kewalo ingatnya naji kapining pejalan pongling sering ngurah do kepidang. Duga sajen ngurah keutus kemu ke Jawa nyen cening.
Ulian kadirasa bat nyenajin ni dewa ne. Kadirasa ninggal mino kadistren ane. Kantun mobot nyen jening. Tan suka bakal meyuda. Awanan rumaso kubanding pematken itu. Ngantos jening nyen sido. Rewokas mijil mai ke jagat. Sido nyen jening mabakal adan. Ni madan ngurah jalan tek Bogor. Ulian memogolnya lagi itu. Kewalo kene nyen jening. Gegelaran ni manusia sing adolen. Idewa kutus ke jagat musuh sing adolen nyen cening. Cening melanen jagat Bali nih. Apa nih dewa tosang kesatria, dijo nyen tongos dewa, ya diasun mati nyen di dewa di payudang. Sinah swarga bakal panggih dewa. Nidon nirgawe nyen di dewa, terahang kesatria, sing badi bakal mesiat, sing bani bakal ngelarang payudang. Iya. Enggih, Haji. Ri tepangan kadi mangken rumasa nyen titiang. Nabi sane sampun presiden kepengandikan oleh Haji. Pitekat-pitekat pewarah-warah titiang sane rumaga darmaning satria mahutama. Titiang gumati pacang nuut setinut ring linggih ida anak agung setinut talereng pawecana Haji. Kewalo pengideh Haji abesik nyen cening. Do pesan yang di dewa nuteng sang kesatria, iya jani peminggir. Ritat kala kutus ke jagat nusa, nyapa kadiaku, ban merasa ada bala mirip prajurit kan ngiring dani. Mawinan pejah nyan cidong. Iya ni dewa ngelarani madan Dharma Yudo sing adolen cening. Menjalankan nusa. Madarsano nyan beno, ngandap kasor nyan beno. Bang prawang di dewa. Apan mawit ide dalam nusa mawi wilang ide sangyang pramotita, sangyang pramokawi yen nganutin yen yanyo angon cening lara sido nyan cening bakal merangan nusa. Enggih Haji. Seluireng pitekat lan pewarah-warah Haji. Gumanti sesidan-sidan titiang pacang mituutin. Gumanti sesidan-sidan titiang pacang ngelaksana ya. Dumogi melarapan penjenengan sani sampun presiden kepicang oleh Hidana Ki Agung. Presiden taler gumanti maguten preratu melarapan sang kaneng. Kitu masih cening ayu kalian. Titiang Haji. Ia diasun rumaso nyen kekenah banaji. Maro nyen di dewa nyalana ni madan. Terus nuasih kapening ngurah. Kewalo. Gegelaran sang alaki rabi sing adolen. Yen subuh belen di dewa pejah di ranang ganu. Sang kaning cening masatio nyen cening. Patuh cari sepit. Pun yang cening pada aduanan, yang subuh, yang cening nyalanin madan terus ngasih, tuh ni utama cening. Tapangan sana makin boya dijang kurun ini Haji. Yang dados pinunasi tiang bangkiang dijang pasang nyarangan beli murah mereka kenusa penidam. Mana nih becek sarang-sarang kaun dalam sarang-sarang Haji. Dopesan yang cening. Jadi yang nyarangan beli. Depang yang nyadi ngerti tiang pejalan di dewa nih tanah. Dumadak umadik sangkaning paswecan widih sido nemu bagian lancening dada bampang sing kejancos. Becek Haji kiring karang kepatian. Yang mau balik Haji. Yang mau balik Haji. Namun tuh buat piteket Haji rasa jengah erang nyen kena beline adi suba kelugrain nyarengin beli lakar kemu Sok semua yang beli murah yang sampun dikesane makin sedorong beli rumah mereka ngini sandung nasi cari ngide sang yang pramuka mana lewat bikin pasang ngini mula bedah cara gitu cara Ya.
cakarnya milu ja beli. Beli. Ah, Tiang gising kalau milu nuto beli bang. Tiang dininger siti bakti. dong sing yang milu beli ja lo. Senya tiang ulang sing tresna kan beli. Nah, yang begitu beli lahan miring yang ngedani di surah. Ah, gitu. Lalalala. Mapan subah panamaya. Ida tu agung bakal ngewenten ang karya. Pemakas. Di dewek lah galah ngundang panjake makejang. Pangwenten ang pesta dini di jagat musuh. Nah, Jani bener bakal mau pengarah ke dura desa. Sanang lu pesan. Yo ceneng murah jelanting bokol. Ngomiletin ngayah main ke jagat musuh. Tapi ngaleng kuwi. Yang nyali dewo. Apaan ceneng suwade dini di jagat musuh tangkil kapan itu nanti aku. Inggih. Sugro di tiang doaku. Paman, Inggih di tiang doaku. ini ada yang jatmu teka maitan bersama dana. Benyan paman atasan. Nyen iyo. Nini dek kamu duwe sani presiden tangkil raino makin boye neton kios. Niki wantah. Dani ngurah jelanting keponakan titiang talari sani memarakan diri kering jagat malpura doaku. Banggalan takon mah. Mamedang lugra di tiang ratu dalam. Wantah patut medaging kadi atur rakriane patih tembau. Di tiang nenten jewenten tios wantah I Gusti jelantik wogol. Di tiang mawit saking puri suwe cepure dewek di tiang. Sing suwut Raratus di Swecapura lakar ngutus para mahapati para Arya tulang mangapin itu di Swecapura kal kedusa penida. Ora Inggih di tiang palungguh ratu. ben kene nyen cingak gelanyen semitan gurah di tepengan ibu kajar. Inggih ratu. Mapan uling jos lat segara. Tulia nyen ngurah kaleson lan getih. Yen yang parindikane punika wantah medaging patut pisan napi malih di tiang rauh di tiang puniki nyantos iri kiring jagat nuse nunggangin nema wastu janggolan toyane sing luwung nyentoyan pancut ageng ring tengahing segara nyen palungguh ratu dalem nika mawinan keleson rasa nenten becik nyen antuk titiang maka sami puniki dewek titiang. Aman. Siring jagat musuh penida aksama yang pisah di tiang balung ratu. Mapan ketonya. Mesembita ya tangkil mai ke bumi nusa penida. Sinahnya ni satu. Sinahnya ni kasatan. Ini jadi kene paman. Inggih di tiang doaku. Sayagang upa boga pari boga. Pinaka panyem ramenya. Tapi wagong tekel mai ke jagat nusa penida. Indek panikan cokori dewo. Manglo di tiang sayang ke bawah simpo bogo punten bisa diangkat tiang pacang marjang.
bang. Ya, gampang. Murah. Doning supaya. Kacau mau istirahat. Murah itu. Ngiring. Gelah di. Titiang wantah seiring ring pengandikan Lautan. palungguh rakyat. Lurus-lurus arsen wagu. Lautan. Saya senang teman saya. Oh. Dados kadi sapunika wicara. Jadi bekok kene solah yoi. Lah jangan teko mai. Wagu. Titiang sampun mepeptingat majang ringkih cokor dewa. Mangleyak-leyak sareng manti. Paning wenten surat magus kadi makin ngerawin purin cokor dewa. Cara sang saya iya. Inayang tata sang lumut. Napi gumanti pengerauh pukul. Mangga tata sampuk napi duaku. Wih, kiang lurah jelantik. Inggih. Titiang Dadi keitonya marang ngiringan gelah. Gelah sahasa ngerayunan. Ngurah cara anak mepangenan. sedurungnya ini titiang lunas pengampur rupin banget palungguh rakyat. Men, Antuk kewentanan titiang saking ngawitin titiang nangkil inunian nyanto sering kalah kadimang. Mangda seuningin oleh palungguh ratu. Wentennya ini titiang nyantos irikin nangkil ring ajang palungguh ratu dal. Wantah titiang ketitah oleh hida anak agung sana wenten iri kering suwe cepura. Titiang pindah ke duta. Tetujuan titiang. Tetuak titiang pedak tangkil ring palungguh ratu. Nenten jawa wenten titiang. Wantah gumanti pacang maguten palungguh cokori dewi. Wago, menawi sampun kepilagian. Pengerauh ingurah jelantik, gumanti pacang maguten cokori dewa kan sapunika. Murah. Inggih titiang paman. Ngateng-ngateng naki penemek kena. Murah tadi apa? Titiang wantah dari dados pengabdian Kirim saja kehidupan ke anak sinatrio utama. saya waktu Wali inget ah. Yen mai lantas murah ke Nusa Penida. Dot bakal mau tanding wira kapen itu naki agung sat semako ibu lakar ngejotang bangken ibu nemai pangi penawang. Inggih palungguh. Dan Gusti Murah dari kawan, antu kau wis sandane Gusti. Kitunya paman. Jangan sama mangkit. Paman Rakriana Patih Tembau. Yen parindikan kewibawan, keperadnya, keluikan ring sejeroning posiatan ring rananggana. Saya waktu titiang sampun tata, sampun persinya keloktah dalam nusa kelintang mau wibawa kelintang peradnya ring sejeroning. Bekas tu aku. Sakewanten. Makin cokor dewa memutus napi. Pemutus cokor dewa pemekas sane mangkin. Wani wenten durat mage. Dot gumanti pacang maguten nggih cokor dewa lurus-lurus sampunan. murah. Titiang palungguh ratu dalam. Baru masanya murah andel. Ngendon ke jagat Nusa Penida. Kalme tanding jurit kelawan gelah. Nah, gelah misalnya. Inggih, mamitang lugra matur sisi titiang palungguh ratu dalam. Boya je titiang sangkaning rumah sering peradnya napi malih ring sejeroning rananggan. Wantah wentennya puniki titiang rau riki nenten jetios
Ngemargiang sane muaste darmaneng kesatria mahotama nikene agen titiang gamel titiang ring sejeroning kauripan titiang ring jagat puniki palengguh ratu dalem. Padasana Inggih. sing nyen ngurah miragi orti. Iyo, Gusti paminggir. Utusan uling Swecapura sing sida nyen magutin bener di dusun itu. Negani ada dalam paminggir kasungsung di jagat kelungkung. Tuh bila kebukti pangtawang bener. Yeneng parindikan sapudike sampun yen preside ketata santuk titiang indek padam jane kesane tria sane wenten ring Swecapura sangkaning mepekayun memanah gumanti pajang magutin palungguh karat. Makasih Ngurah. Mana mengidih olas kapin ibu. Inggih. Yen mula saja ibu teko mai kenuso dot metanang wirang lautan. Inggih. Gustin bener sing bakal sida kepada mang. Ring rainane mangkin titiang ngelungsur gang rena sinampura boyo ja titiang sangkaning Lautan orang. manah titiange gumanti pacang langkane ring palung ratu. Pilih. Manyeng sang yang tiga sakti pertemuan sabda bayi. Kengken. Kerasa milepan ibu. Joh gumi selat segara cai dot ngejotang bangken cai ini main ke jagat musuh. Denyen ngurah mari sel-sel kapenang padewekan. Doning nene madan dharma yuda. Patut bisa anu aku. Melah dawang sing ada kalah menang. Pamakas. Waluya ngurah ngejotang bangke di gumi nusa. Daging bisa anu aku. Ngapa-apa ngendon mai ke jagat nusa pedida. Beli ngurah. Sampunang beli sumen ya. Titiang pacang rawuh ngiringang anggan beline beli ngurah. Kawenten napi dados Mandane beli pau ikan. kawentenan jagat duwene duago. Dokirin titiang Mesir Amerika ring tukat undo. Titiang yang puniki cucuk konde. Peng 3 peng 4 sampun kutang entungang titiang. Sake maun male mawali ngerat titiang. Jantos tiang beli ngurah. Metangi beli ngurah. Niki titiang sampun makto. Cucuk kondesane yang titiang Rika ring tukat undo beli ngurah. Ampun ya. Beli ngurah. Niki cucuk konde punika. Ngiring sane mangkin. Niki sane pacang presiden. Nembasen idana Nene lakasi demang. yuk dipisan. Metangi sane. Indah yang cokori dewa muryang. Rumakin galang mesima. Batu sami jagat kesunarenan untuk bisa punika duago. Titiang mau pamit. Lautangnya nadi mau pamit. Becek-becek beli ngurah. Lautangnya nadi mau pamitnya nadi. Alon-alon informasinya nadi. Titiang mau pamit beli ngurah. Ngurah. Rasanya mesawang di langit.
pemargin gelah lakar budal kesunia lupa. Pameka sentoden yang murah ni bakal pusaka den. Ada nyan pabesen gelah kapenang rakan murah. Inggih tudal. Ni sadia nyan murah. Ngupa pira gelah prade gelah pecah. Laksana yang pengabenan nuang maligia memukul. Panglabda karya nyen pebudal gelah kesunia Inggih. ni kaping dua. Doning gelah tusing gelah prati sentana di jagat musuh. Ni sadia nyen ngurah lakar ke Dharma Putra. Ngelanturang ya sekerti di gumi nusa pamekasnya ni. Majang ide betara ratu gede nusa buang-wangun dalam bungkut kura. Inggih ratu dalam musuh. Ni kaping telu sahanane ngapa nyenduen gelah dini di nusa penida. Sukserahang gelah kapinang ragan murah. Inggih ratu dalam musuh. Yen di pradene ring rainane mangkin boyo jadi tiangnya ratang arte braneng mas mirah miwah sane tiosan boyo dia punika sane saratang titiang nyantos titiang rauh tangkil iri kiring jagat nusa. Kena jen pengelah narka aji uleng jani ngurah maji kapinang gelah. Inggih yen ing kadiasa punika penugrahan ratu utawi aji Ada nyen bales samar. Bales samar duen aji sukserahan aji kapinang ngurah. Pangado nyen ngiring ngurah ngelaksana yang yuda di Kapur Kasan. Hurah! Sadar